35-27, може би неочекувано висока победа на Вардар против Мешков Брест. Како ти го виде овој надпревар? Кој момент беше клучен за толку убедливата победа? Pa je, nama bi bilo dovoljno i jedan, bili bi sretni, ali mislim da je energija bila ključ danas od obrane, od golmana, pol kontre i mislim da smo od prve do zadnje minute odigrali stvarno dobru utakmicu i evo, zahvaljujući podršci publike, stvarno je lijepo vidjeti ih nakon dugo vremena i stvarno je lijepo osjećaj igrati konačno pred publikom, stvarno je lijepa atmosfera i evo, stvarno smo sretni što smo konačno pobjedili. Лани скоро цела сезона беше без публика на трибините. Сега се вратија навивачите и се осмиот играч на Вардар како и секогаш. Колку ви даде ветер во грб публиката кога Мешков Брест се доближи на -2? Pa sigurno da, evo baš kad je se intonirala himna Lige prvaka, sam rekao Totu da sam se naježio, on isto, tako da evo, to sve govori da je stvarno bilo fenomenalno i mislim da u jednom trenutku kad smo imali malu crnu rupu da su nas izvukli i evo, stvarno možemo biti sretni što slavimo danas. По Елверум и Мешков Брест следуваат уште две средби дома со Вица првакот Алборг и Монпелје. Дали ќе има победничка серија на Вардар? Pa sigurno evo očekujemo da će sad navijači doći u još većem broju, da će se malo smanjiti te mjere, da ćemo konačno pred punom dvoranom slaviti još koju pobjedu. Hvala.